Meche todo mitole mikudo zanzan egbe intenigbe azan wa tongo gbero oli aso meyo mimeyin akpokegbe tonle minado mi do kweme odo asu alo mime odo asile yo mimolo jiro kondo kodo asu kwa sipotenti mime maka odo asu amina tuno jiro won isi anpape ove pede na de mi do egbe si azan gbe mi kran le bodon mi kumlo jiro ni akwezizan si anpape yo mina tun kumlo jiro mi do linide bojazan kwede de akwe mokoton mi zando kungba ki kome mizaro kliki komi mizaro kweki kome yo numo koton enen dagbe nu lopolopo mitole mi kana tun kumlo jiro na mena no gan isi apako yo mi mo ji mi na ro gan jiro agbaza me bo tadagbe kana bo tinu mi lo azo si apako bazo mi ton nu ko ina tin azo me we kwe mi kana zawe we kwe afotongo mi me kaye agbozu kameton le mi na do mi kumlo jiro me lo pode mi mo ji ko me sin ko si ko la sopolo ko iton gbe yo yin me de ko lo tagba jewe bodo asu alo asi bo olu tagbaje we ko be sin la lewo sin lo igbesi azan gbe bo be maka odo asu alo bo me ma odo asia mi ni donu kun lo je tun lo mi na pe me de lo igbesi azan gbe bo me mo koton ekusure mi de ba na won lo gbezan to me o lo ko mi to e ka intoro le o mi na do mi kun lo jiro akwesi apapo yo ni mi le do mi ja azan pe de alo mi ja ko dogun gbado igbesi azan gbe lo tori de me tadagbe tinu mi lo egbe bo mi kan mo lo ji mi na lo kanjiro agbaza mi azosi apako yo mi na do mi kumloje edo mi level to nde bu mi jato mi level le to boka tun lo jiro nde bu be na blu be na do nu kon yo edo na te ko mla wuri bo na we bo we pin mi kan zan we pin atongo mi me kai we ro bule o mi na do mi la super siposi teti on kondo pode onu kiko de ajije la super sipotenti mi me maka do asu al mi me ma do asia mi na do mi kumloje mi na mo lo jiro egbesi azan gbe onu e na mi limiton bi o endo jiro de mi na tongo de mi na disagbon mona no kiko megbon ewe na inu mla jiro mi o mi kana do mi lo akwesi apako yo mi na do mi kumlo jiro mi do ndebu alo mi ndo ndebu ja blo mi ni tempo bo ya wu respecting mo koton tralai ahode oruko no ba ado igbe mi na suwe yo woni tempo bo su akwe mo koton fatu de ro tenu yo woni tempo bo su mama ekuna anyo nu eru so gudo mi kana do ni lojo la mena no gan isi apako yo ala mo lojo na chiko no mi pediro egbesi azangbe e kai azosi apako yo mi na do nu no vi mi ton se mo le rojiro tadagbe na tin yebo azo ewa ede o enamo le tomla we kun e kana zawe we kun we nego mi me kai agasale o mi na do mi kum lojiro mi ni tun lojiro ko me sin na lo asupa si potenti bo ko me sin eni o nu gege kana zone mo koton mi me maka odo asu al mi me ma do asia mi na do mi kum lojiro me ne asun mi alo me ne asin mi o nu mo koton ewe yin nu bolo tajin mi egbe bo mi lo bi bible na mo e kai akwesi apapo yo erido kum lojiro ni ejazan kwede alo eja ho ndewe ni tampo kanji ko chubo sa akwa mo koton e kai son sin apapo yo mi kuma ove de bunu minu mi me cancel mi na ro ganjiro agbazame mi wa zo si apapo yo mi na do no vi mi to yin cancel kumlojo mi ni gon no kokpon bonu le de bo mi jablo alo le wa mi gon bo mi do ezon mi yo da zo si apapo yo do mi ni blu mo koton do dagbede men mi we kwe mi kan zan we kwe afoton ko enego mi me kai kini le o bo ma do asu albu ma do asia mi na do mi kumlo jiro edo mi ni tenkon bo ma do mi na su hon lota bo me na asu na gba mi alo me na asinu mi na mo to ino tomlo mo numo koton e kai asupa ti ko tenti we o mi mo lo jiro kondo pode bo tra la vi lesi ho we na inu e na lu tajin mi bo mi na do ru asupa si ko sin tenti o e kai akwesi apape we o mi no don no vi mi ton ile yo le kumlo jimi ni blo tete mama e na ho mi du na yi akwedo mi si escroquerie do edeme no ma de na do mi do ede bo mi na be akwedo mi ho ayi mi ton ni rote e kai la mena organisi apapo mi na do mi do je sport mi na blo tambo na yon mi sport bublo e kun kai mejo mesinu yi we kan kai akweno biblo e o me bi fie do bezo mi na blo sport na do ganju da gbazame loko mi to e kai lion le mi na do mi do jiro zo si apapo yo e do jiro mi ni tu pom lo ji mi do na blo tete bona bewo izwa alumna ibi onu male me bla lo ji azo mi to na inu content dan mi ni do lini dagbe e na so mo nu ko ina tin mi we kwi mi na zanwe we kwi watongo mi me kai nyonu la lojile o mi na do mi pomolojiro mi ni tuno sukwa si potenti o mi molojo kondo pode hojo hodol me de tin do egbesi azangbe o me maka do asu alo ko me ma do asia mi na do pomoloji pepepe ayi me de ba kunu babunu ewo e na molojiro alo nbi kwi bule bla juro bo sun na juro alo nyon na juro we o akun yi me mokoto me egbesi azangbe o ayi ha mokoto alo wa mokoto e na modo presenter me loko mi to e kai vies le mi na do mi polo jiro akwesi apako yo vede na den mi de din lo akwesi apako ya
trala ni akwe khode de bo infamie si khode alo gu khode héritage de yo ermoloji egbesi azangbe mina mo solution lo ponu no koto mo ko ni na fo mi kala tukumoloji mina blo de ko ko mesisi ko lo ko mesisi yo we na zo mo egbesi azangbe yo mi kura ru kanjiro agbazame o eyin azo si apako yo mina do mi kumoloji ro edolojiro azo debu alo ndebu baja blo bo no we abamla blo do po ile no lojiro eyayin azu iwe do po edoje kun dagbe nu me odo azu ile bi fe no ayiteme won ene wuli bon lo pobo pankon ena dagbe nu me we kun ekena zawen we kun afoton kun we go mi me kan mu dagan le yo mina do mi kumolojiro mina turo asu pasiko si tentiyon mi moloji kondo pode trala medesi se konsi apako yo ena lebo nu dagbe nu mi do igbe bo awa jije na de ko be maka odo asu alo we be ma odo asia mina do kumolojiro mi kumo nu mo koton debu won yin si apako mi mo ndebu nu ya akara to kumolojiro mi me balance le question apako yo mina tulojiro mina lebo so ai ka ganji mina lebo to akwemi ton le akwemi mo mi ton mina le konde mina lebo yin ki to gbon bodagbe na tin mi o do erojiro akwesin aliyo ena di blabe gungun pede ni mi besin egbesi azangbe loko mi ton kai balance le o mina do mi lojo la mina no kan si apako mi mo ve debu mi mina do ganji la gbazabe mi so azo si apako yo mina do mi polojo mina do presse bona bunu bo ba nu azo mi ton ni ya enu kon mi do presse boni ni ya so mi gan e ka lojo mi ni blo dede do eya kaka mi na du gan mo koton ye alo ajo mi ton ena do nu ko ijawe we pe mi kan zawe we kun wolopo go mi me yin akon kekele le o mi na do mi lojiro asupa sipo si tenti yon mi ni tun pon lojiro mi me mo koton le o dagbe na tin mi nu kiko na do asupa sipo tenti awa jije na de o me ma ka do asu alo we me ma do asia e do pon lojiro nu mo koton ni ma do nu kun le din o e kan a question apapo elu de lojiro e jablon debu o ni ta me pon a question apapo e ma de akoton bo zan utu alo ma ni ta me pon bo zan ko e loje kun dagbe nu mebo nu ko ina tin me o akweno a vodo mewe e kai na menano kan si apapo o na do mi proje ko mesi ona zombo o mi ton na ro ko bleble o ko mesi o mi na jodo e kai azo si apapo o na do no vi mi to yin scorpion le kun lojiro mi na tepon bona tun lojiro ni azo mi to na ya o inu kan emi de suna ya chite do emi de wu bo ku mi kan zawe o kun enego e wa dagbe mi me scorpion le mi me kai gada to le bo do asu albodo asio mi na molojiro mi me ko do tagbade jewe bo ko mesin la super si potenti egbesin azangbe o fifa na je ko yogbe bi oji when do me bi oji o me maka do asu alo ko me mo do asia mi na do ni ko molojiro anababna no lini mo koton le dian de ara blogbon bo azoto na nu kon mo koton ena yin nu na tamenu yo cho mi kan do nu reme saite o ko molojiro kwesi apako yo uve debu de nu edian uve debu trewa ara pe mna su mu koton alo mna fopo akwe mo koton po churo mi kan do nu lojiro azosi apako yo ani tun ko molojiro taragbe na tinwe bon ni to le kike na yin waru azoto sin apako bo kan do nu ko molojiro ni ejuro balanje dide koji do kikoro lo tagbadunu yo edo kan lo medin egbedin anje lulu o anje dide koji bodagbe na tinwe bo ka tun lojiro nu ko tinwe mi ro azome mi me kayin sagitele yo mi na do we kwe mi na zan ewe we kwe afoton kun lo pogo mi me kayin ye we zogbanu le yo mi na do mi kum lojiro asupa si potenti yo mi mo lojiro kondo kona de bawa jije na de ko me maka odo asu alo ko me ma odo asia elo do lojiro nu eni ko ade we binu buno do nu hun do yo e lojiro tinza de je me na asun le alo asinu ya na di blen pipeto akwesi apako yo mi na do nu kum lojiro edo eni ni tamekun e ma do o de mo akwe ogunje na sangbo ba eno do so eno ba so ton wa eloji nu wa lo mo koton yin de sin wa lo me mo ma eno ena ve numero so gudo e kai na me na no kan si apako yo mi mo loji na ru kanju la gbazame mo kara tu kum lojiro azo sin apako yo alo ajo sin apako yo ni me de do no mi na do alowi bana be ajo de na mi na do alowi ba so to ena bo nu ko yo nu mo koton we ma do nu kun din yo duro mo lojiro ajo mi ton emi ma yo bule na lebo je gudo yiji we kwi akana zanwe we kwi tenego mi me kayin esin kontole o mi na do mi ko molojiro mi tun lo asupa si potenti o mi molojiro we me debu bo asu to ko tagbaje alati to ko tagbaje we o e do we so akin asekun mi mo koton e ma no te dan molojiro me de ojina sekun mi alu me de ojina do kenklen o do me we do kun ko yo me lo ko de sunu do no lo ton de me tantan jawe e yesu ton de me tantan e kono me lo ko jano kuhwewo loko mi twen ka inverso le mi na do mi lojo mi me ma do asu albi me ma do asile a mi na tun ko lojiro egbe yo mi na di black pe mi na asu mi alo mi na asin mi o do kan tun ko lojiro ni fatu ko debu de alo
poxo de bude bo ama wuli bona bo suwa bo do vena e u vena de no do egbesi azangbe do numo ko to sin akpakwe mi me kai verso le o mi na do mi kumlo jiro na me na lo gansi akpakwe yo mi mo lo jiro mi na lo ganjiro agbaza mi bo u ve de ukunde nu kiko na le bo de mi ganji e kai azosi akpakwe e do dude jina tin mi nu ko ija tin mi bo e na le bo so mi do nu keke kon we kwen mi kana za we kwen we go mi me kai ho vile o mi na do mi kumlo jiro mi na tun lo jiro asupasi ko tentiyon kondo kona de mi me ko khomede sin la je fifoji cho mi me maka odo asu alo mi me ma odo asia mi na babu na mo me na yin asu ni alo me na asin mi o ni ni mo koton e na ta mi to me do egbesin azan gbe mi ka wa kwesin apapo yo mi na do no vi mi to poisson le kun blojiro mi na tun lo jiro nde bu elo tagba do mi e alo ko de bu e de bo do ve do mi la kwesin apapo yo mi na pe bula mo solution ni mo koton bo ko ino na yin fifo to la me na lo gan isin apapo yo mi na do no vi mi to poisson le lo jiro mi na lo ganjiro agbazame e ka yin azome yo mi na do mi kun blojiro mi tun lo nde bude boyin e kan zo mi ton sin apapo alo akwesi apapo yo e de loju mi na pe bula mo solution ni mo koton lo egbesin azangbede su we kwe mi kanza e wen we kwi kogo mi dogbe mi bolo dami o rabitansin gbe mi si seton e da che lokoloko mi ton